आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनी पाउ पाजरी अहनबदा मरुइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेन हाइरी मणिपुर मिटोप संगलपमदी पोपी थाबा थिंगलिबसी लमदमसिगी फुरुपसिंग कन्नबनी मणिपुर की इरांग लाक्सिनबा सिक्योरिटी फोर्सना पाकसन ऑपरेशन चथकी खुजु खुलाई कयामरुम फगले अमसों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना एनडीए दा सरकार सेमनबा बार्टोन तौख्रे हयेंग वासक लौरगनी मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेन हाइरी मणिपुर मिटोप खंदोपमदी पोपी थाबदा सरकार अथिंग पीरिबा असि लमदमसिदा खुंदामिनरिबा फुरुप खुदिंगमकी याइफनबनी सरकार थांजिलक्लिबा खोंथांग असिगी मायोक्ता इरांग हौरकपा असि लाइबक थीबनी हौजिक दिल्लीदा लेरिबा मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेन ngarang पाउमिसिंग उनाबा मधाई मिटोप की मसिंग खंगेन हिनकलकपा असिना मतम कुइनेदगी लेमिनदरकलिबा कुकीसिंगदसु अकाइबा ओइरिबनी हदक कुकीसिंगना मितैदा लंदारकलिबा असि अंगकपा फावे तसेंगना मखोइना लान थेंगनगदबदी सरकार गनी आइन काइना संसिलक्लिबा मिटोपसिंग खंदोकनबा संसिलक्खिबा खोंजंगदा मिसी मिना कया यावख्रबनी मांगना हाई हौजिक थोक्लिबा इरांग असिगी वारोइसिन पुरकपा हाइबसी इरांग हौरिबा कांगबुगा यानबा पुरकपा मसंगी लमदमसिदा आइन काइना संसिलक्लिबा मिटोपसिंग खंदोकपा पोपी थाबा मसुंग ड्रगकी मायोक्ता खोंजंग संसिलिबदी सरकारनी मखोइदा एटेक तौगी हाइरबसु सरकार तौगदबनी अदुबु मदुगी ओन तैनबदा मखोइगी अपांबा अदुने हेनमनबना मितैसिंगदा ओनसिनबनी श्री बिरेन हाई हौजिक इरांग हौरिबा कांगबु असिना तालिबा दाबी असि हेक्तमक पिथोपा याबा वाफम ओइदे मरमदुना इरांग असिगी पोलोय अमा लाकपा ngamdabani मणिपुर थोक्लिबा इरांग असि लाक्सिनबा सिंग अमसुंग तंपाकी जिला सिंगदा सिक्योरिटी की अपुनबा कांगबुना थीबा हमकी थाबक लेप्तना चथरी ngarangso बिष्णुपुर अमदी इम्फाल ईस्ट जिला की तोंगान मफम सिंगदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना थीबा हमकी थाबक चथबदा यामलबा खुजु खुलाई कया फगले पुलिस की पाउन हाई ngarang ayu anganbada बिष्णुपुर अमदी भारत लानमी की अपुनबा कांगबु अमना बिष्णुपुर जिला की फोसेन फाई अमदी सांगथोंग की अकोइबा मफम सिंगदा थीबा हमकी थाबक चथबदा कार्बाइन मशीन गन अमा 303 राइफल अमा कंट्री मेड मोटार पुम्पी अमा हैंड ग्रेनेड मंगा राइफल ग्रेनेड अमा मोटार बॉम अनि अमसुंग आईडी याउना खुलाई कया फगतखी अमरोमदा इम्फाल ईस्ट जिला दा सिक्योरिटी फोर्स ना थीबु हमकी थाबक चथकी पदुदा 9mm कार्बाइन मशीन गन अमा ट्विन्स मोर्टार अमा 60mm गी इम्प्रोवाइज हेवी कैलिबर मोटार अमा पुम्पी गन अमा अमसुंग यामलब नुमै मरुसिंग फगतपा ngamखी कक्सिंग जिला की मनुंग सनबा पांगल ताबेदगी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो की कांगबु अमना आइन थिंख्रबा लालुलुब केसीपी पीपल्स वार ग्रुप की मियोय ओम फारे फारबा मियोयसिंग अदुदी बिष्णुपुर जिला की निंगथौखोंग ममांग लेकाई निंगथौखोंग खा लेकाई अमसुंग थौबाल जिला की हैरोक पार्ट 3 दगी मियोयसिंगनी पुलिस की पाउन हाई फारबा मियोयसिंग अदुन हाइदोरपदगी मखोई पांगल ताबेगी अकोइबा मफमसिंगदा लेबा मियामदगी नमदुना सेल खाइबदा सेनबा मियोयसिंगनी हाइबा खंगबा ngamle लोदना लालोलुप असिगी मसाना मसाबु सीओनी हाइजबा ओइनाम मैजाउ एलियस मंगांग को मियोय अमगी मखादा लालोलुप असिदा यावखिबनी हाइबसु खंगबा ngamle मियोयसिंग असिदगी लालोलुप असिगी डिप्यूटी फाइनेंस ना सही तौबा लेदर हेड मंगा मारुति 800 अमदी मोबाइल हैंडसेट अहुम फागतबा ngamखी मखोइगी मथक्ता मरी लेनबा थबकसिंग लौखनबा वांगु पुलिस स्टेशन दा सिनखरे केंद्र सरकार की स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय की मखादा हौखिबा मे 13 की 13 फाउबा मदी मे 19 की 19 फाउबा नई दिल्ली दा पांगथोखिबा स्किल इंडिया कंपटीशन 2023 दा मना लौरखरबसिंगना ngarang मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी का उनखरे कंपटीशन अदुदा बेकरी की लमदा इम्फाल ईस्ट की कैकोल ममांग लेकाइदगी एलडी सोना अमसुंग सनातोंबी यांगलेमना बेकरी दतुगा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन दना बिष्णुपुर तेरा खोंसांग बी ममांग लेकाइदगी वहेंगबम प्रेमचाल लुवांगना सनागे तकमा लौरखी कंपटीशन असिगिदमक मणिपुर सोसाइटी फॉर स्किल डेवलपमेंट मणिपुरना तोंगान बहिरम अहुमदा कंपटीशन पांगथोक्तुना पार्टिसिपेंट सिंग असि खनखिबनी ngarang mana lorukhraba singalena मणिपुर सोसाइटी फॉर स्किल डेवलपमेंट की ऑफिशियल सिंगना मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी को उनखरे उनबदुदा चीफ सेक्रेटरी ना मखोई की तुंग की पुनसीदा माई पापु वैसनो हाइना थागत वही फोंदोखि हाइरी अवांग पोरसंगबम ग्राउंड दा ngarang sanakhiba ahanba awang kobru trophy ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट के मैच सिंगदा जेड प्रो एफसी लुआंग संगबमना
ID Academy Sanjanbam Panjal Mari Amada YDCA Posangbam Kunauna BC Posangbam Kolenbu Panjal Mari Anida Masung Marging FC Haingangna AWSC Wabagaibu Panjal Mari Amada Thoikre Thobal District Level Subroto Cup International 2024 ngarang Wangjing Kodongpokpi Sports Complex da loisinkre Tournament sigi ngarang sanaki ba sahi 13 makhagi nupi masa singi final match ta KM Blooming School na duga sahi 15 makhagi nupa masagi na New Public Higher Secondary School khangabong na winner oikre ngarang sanaki ba sahi 15 makhagi nupa masagi final match aduda New Public Higher Secondary School khangabong na KM Blooming Higher Secondary School pu tie break da thoikibani sahi 13 makhagi nupi masagi final match adudana KM Blooming Higher Secondary School na Khongjom Standard English School bu thoiki Tabiriba Pawasi Akasbani Imphal dagini Rashtrapati Draupadi Murmu na National Democratic Alliance NDA da sarkar semnaba barton tokrai Rashtrapati na NDA gi lusingba masung Pradhan Mantri oinaba lauthokraba Sri Narendra Modi da barton tokibani wasak lobagi thorom Rashtrapati Bhavanda hayeng numidang waram pangthokani Rashtrapati na Sri Narendra Modi bu NDA ki ahumsuba Pradhan Mantri oina wasak logani madugi mamangda BJP ki President JP Nadda na Sri Narendra Modi bu NDA gi lusingbo oina khalle NDA ki mapangsingna mahakbu mapung phana sawale haibigi aiba jerol amasu Rashtrapati da bisinki Rashtrapati Bhavan dagi thoroklaba tungda Sri Narendra Modi na pawmising da hai NDA na leibak asida mapangal kanba sarkar ama lingba gamgani mahaki mantri mandol da kana yawgadagi haibigi list amasu Rashtrapati da bisingani Mahangna hai NDA da miyamna ahumlak subo oina sarkar paina batanza ama pibire masina 19 suba Lok Sabha da anoba inorama hablagani amadi sarkar asina lamdamasigi miyamgi apambasing thungana ba honagani anoba sarkar asina leibak asigi sel thumgi phibam phagalana ba honagani amadi khumang yangna sakulana ba tongan ba thabak kaya pakit kani Rashtrapati Draupadi Murmu hai Sri Narendra Modi bu Pradhan Mantri oina ba mahangna khalle masi Sangvidhan gi article 9 clause 1 gi makhada khanbani Ngasi phongba pause singi maroiba pau singi dama hauzik mangsatabam Premananda leide Premananda Thagachari Dwijamani ngasi phongba pause singda Narendra Modi hayeng numidang wairam Pradhan Mantri oina wasak lawragani haiba pau sengmai pagal tabi turel da kuki khulai paibasina landarakhiba jiribam da chawna unkhutna ba thokpadagi curfew thamjingkre haiba pau amadi NDA gi anau walenga kuina chaloi haiba Manipur Pradesh Congress Committee gi wafam maroiba pau sing oina phongba thengnari Ponufamda Jiribam da Kangluki Irang Kangkhalakle Miki Alanjenare Haiba Pau Goloinana Jiribam amasung Tamenglongda public curfew thangkibagi pau ahanba headline tawri Pau asi Huyanlan Pau Sanga Express Manipuri amasung English edition Sana Laibak HL Express Manipur News Morning Bell People's Chronicle amadi Imphal Free Press tasu ahanba lamai da headline tawri Narendra Modi na President Draupadi Murmu ga unaraga government semnaba claim tawkre haiba pau ponufam pau se da anisub headline tawri Narendra Modi bu Lok Sabha BJP amasung NDA Parliamentary Party gi luchingbo oina khankhiba amadi hayeng Pradhan Mantri oina wasak lawragani haiba pawasi ngasi phongriba pawsi ayambada ahanba lamai da headline tawduna phongli Sanga Express Manipuri da Imphal manungi mafam kharadi haujiksu ising thumli lambi mapalda dambur khallaga lainabasu yauri yengsinbiba watpagi penda basu pongnari haiba paw ahanba headline tawri handaki Lok Sabha mikhalgi mami assembly mikhalda tagani haiba Manipur Pradesh Congress Committee gi wafam anchor kalam da headline tawri Congress ki Pawasi People's Chronicle da NDA gi anau balengak matam kuina chaloi haiba haina headline tawri Pawasi ngasi phongba pawsi ayamba da ahamba lamai da phongba thengnari naharol gi thodang da paw irubagi editor loya lakpagi punsida phongna singnare piramba security lokthokre yumda hanbagi lambi da sakhangdaba gari anina koitan tanakre haiba paw banner headline tawri Hills Hornbill Express da Manipur da ILP mapung fana chanahlu haina ansam na mari leinaba singi puning chingsilakli haiba paw ahanba headline tawri handak pangthokiba 19 suba Lok Sabha mikhalda INC gi mirepta MP oina mai paglakhraba Alfred Kangam S Arthur bu NPF na thagatpa phongdorli haiba paw ahanba headline tawri loinana chai asigi NEET parikha da marking gi chayenaba leiriba adugi matangda Kolkata High Court ta PIL ama thangakre haiba paw Tamenglong Times ta ahanba headline tawduna phongli Dwijamani Thagachari Premananda Aroibada Maroiba Pamu Mukhyamantri Nongthoman Biren Hairi Manipurda mitop sanglakpa madi popi thaba thinglibasi lamdamasigi phurup sing kannabani Manipur gi irang laksinaba security force na paksan operation chathaki khuzu khulai ke amarum phagale amasong Rashtrapati Draupadi Murmu na NDA da sarkar semnaba baton tawkhrai hayeng wasak lawragani
ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫